Kakav je današnji geopolitički položaj Srba zapadno od Drine i koliko je Republika Srpska ugrožena aktima Kristijana Šmita i krnjeg Ustavnog suda BiH? Ovo su neka od pitanja koja su u Andrićevom institutu Andrićgradu razmatrali eminentni stručnjaci iz Srpske i Srbije u okviru naučnog skupa Srpski zapad 30 godina od Oluje i Dejtona. Među strateškim problemima sa kojima se suočava Republika Srpska jeste puzeća revizija Dejtonskog sporazuma i uloga stranog zapadnog uticaja koji već 30 godina, kako je rečeno, radi na demontaži Srpske i njenih ustavnih prava. 30 godina traje taj njihov pokušaj da potpuno unište Republiku Srpsku, da je svedu dakle na jednu krajinu ili ako hoćete region u okviru centralno i unitarno organizuje Bosne i Hercegovine i da je nesposobi za život, a onesposobljavanje za život Republike Srpske znači jednu vrstu upozorenja za srpski narod da će mu se dogoditi istorija koju je preživljavao u 19. veku, u dobrom delu 20. veka. Jasno je da se smanjenjem ovlašćenja Srpske želi centralizovana unitarna i građanska BiH, istakli su učesnici skupa. I da se tom unitarizacijom, odnosno pod firmom unitarizacije i centralizacije, srpski činilac, pa možemo reći i hrvatski donekle, potpuno izbriše iz Bosne i Hercegovine. Iza unitarizacije se krije hegemonija muslimanska ili bošnjačka, gde bi oni vladali Bosnom i Hercegovinom, a ostali bi bili raja. Srbi, odnosno Republika Srpska, ni po koju cenu to neće i ne može i ne sme da dozvoli. U tom otporu, kako je naglašeno, najbitnije je da na ključnim stvarima, pitanjima od vitalnog interesa za Republiku Srpsku, postoji konsenzus. Ukazano je i na nešto bolji geopolitički položaj Republike Srpske. S jedne strane, tu su slabosti snaga na zapadu, koje su težile desuverenizaciji Srpske, s druge jačanje ruskog saveznika, s treće odnosi u BiH i nezadovoljstvo hrvatskog naroda. Sve to ukazuje na to da Republika Srpska ima prostora za vođenje jedne suverene i samostalne politike koja će ojačati njene nadležnosti i bar neke od onih nadležnosti koji su među vremenu, kažem, tom puzećom revizijom Dejtonskog sporazuma oduzete Republici Srpskoj, da oni budu vraćene. Velika pažnja na naučnom skupu održanom povodom 3 decenije od uspostavljanja međunarodne legitimnosti Republike Srpske, ali i 3 decenije tragičnog uništenja Republike Srpske krajine, posvećena je i uopšte pojmu krajine i srpskom narodu kao najzapadnijem pravoslavnom narodu na mapi Evrope. Krajina je danas, ta reč je dobila neko sakralno značenje. I ona podrazumeva sećanje na seobe, na stradanja, pa i na genocid u 20. veku. Krajina je u stvari paradigma cele srpske istorije. Svi smo mi krajišnici. U okviru naučnog skupa uz geopolitička razmatrana su i pitanja bezbjednosti, ali i demografije.